muteweze bakunzi b'Imanzi Media TV twizera ko mumeze neza mu byo murimo byose, tubifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mana Data ishobora byose. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kubagezaho urutonde rw'abasore 15 ba mbere b'Abanyarwanda beza, abasore 15 ba mbere beza bakunzwe n'Abanyarwanda, bakunzwe hano mu Rwanda, cyane cyane bakunzwe n'igitsina gore hano mu Rwanda, aho bagenda bavuga ko ari abasore beza, imyambarire, imikere kabisa ni beza bya rutonde rw'abasore 15 beza hano mu Rwanda. Yes, rero ku mwanya wa 15 ku rutonde rw'abasore beza cyangwa bakunzwe cyane n'igitsina gore hano mu Rwanda turahasanga Zio Trap. Uyu ni umuraperi musanzwe witwa Byiringiro Francois wamenyekanye nka Zio Trap, uri mu bahanzwe amaso mu njyana y'umujinya hip hop mu Rwanda. Kuva uyu mwaka watangira yagiye agarukwaho kenshi bitewe n'amakimbirane yagiye avugwamo na Holix n'ibindi, ndetse tukababwira ko uyu Zio Trap yagiye akundwa n'abatari bake cyane cyane mu rubyiruko bitewe n'injyana akora ya drill, aho yagiye yigarurira imitima y'abantu benshi cyane cyane urubyiruko, yaba abahungu n'abakobwa. Rero yari ku mwanya wa 15 mu basore bakunzwe beza mu basore beza hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 14 tuhasanga Mr. Ek ku cyaro. Mr. Ek ku cyaro ubundi musanzwe yitwa Bahizi Tony Edineste, cyane cyane nyine murazi ko amenyekanye nka Mr. Ek. Ni umusore wakunzwe indirimbo yise ku cyaro yashize hanze mu mwaka wa 2022 n'amashusho yayo. Mr. Ek wakuriye mu muryango w'abanyempano b'umuziki, bigatuma nawe akura ukunda ku buryo yagiye kongera ubumenyi bwawo ku ishuri rya muzika riherereye i Muhanga. Agezweho muri iki gihe mu njyana n'ubundi ya hip hop. Uyu Mr. Ek rero ari ku mwanya wa 14 ku rutonde rw'abasore bakunzwe hano mu Rwanda, ku rutonde rw'abasore beza hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane akaba akundwa n'ab'igitsina gore. Yes, rero ku mwanya wa 13 turahasanga witwa Crema. Muramuzi Crema, uyu nguyu uhagarariye icyo bita Genesis Comedy Show, niwe watangije ibintu bya Genesis Comedy Show, agahostinga abanyarwenya bagiye batandukanye, akabatumira ubundi bagasetsa abanyarwanda ahantu hatandukanye, cyane cyane hariya muri Kigali. Yes, uyu munyarwenya ndaruhutse Farinex watangiye umwuga mu mwaka wa 2017 yatangiye kuvugwa mu nyuma y'uko atangije ibitaramo bya Genesis Comedy Show, kuko twababwiye byaje ari nk'irerero ry'abanyarwenya bakiri bato, dore ko abageraga ku rwego rwisumbuye bahitaga berekeza muri Seka Live yabaga buri kwezi itegurwa na Arta Nkusi. Yes, rero uyu Crema ku mwanya wa 13 mu basore beza hano mu Rwanda bakunzwe cyane cyane n'igitsina gore, bafite imico kabisa, kandi nyine twababwiye ko ari we ukuriye ibitaramo bya Genesis Comedy Show bibera muri Kigali, bikunzwe n'abatari bake, byitabirwa n'abantu b'ingeri zose, cyane cyane ibyamamare hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 12 ku rutonde rw'abasore beza hano mu Rwanda, rw'abasore 15 beza hano mu Rwanda, ku mwanya wa 12 tuhasanga Juno Kizigenza. Ni umuhanzi w'umunyarwanda wakunzwe cyane cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye, cyane cyane iza Afrobeat n'iza R&B, uririmba neza, akaba ari umusore guseka neza, ufite inyinya nziza, ufite ngishinya w'umukara, niko abakobwa bagenda bavuga. Rero ibyo bikaba biri mu byo bamukundira, ndetse bikaba biri mu byo bituma agira igikundiro cyane cyane ku gitsina gore, dore ko ngaseka neza, no byakongeraho n'impano yo kuririmba afite, bikaba ibindi. Yes, ku mwanya wa 11 turasanga ku mwanya wa 11 urutonde rw'abasore beza turasanga DC Crema. Rero uyu akaba ari umunyamakuru usanzwe witwa Nigaba Crema. Yes, ni umwe mu basore bakomeje kugarukaho cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda nyuma y'uko yambitse impeta y'urukundo
Serge, umukobwa witwa Manzariane witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2022 ariko ntabashe gukomeza. Disi Clement asanzwe ari umunyamakuru ku maradiyo, kuri radiyo nashatse gutangaza izina, ku maradiyo agiye atandukanye, akaba akora ibiganiro bigiye bitandukanye kandi yamenyekanye cyane ubwo yakoraga ku Isibo TV, ariko yanakora ibindi bitangazamakuru biri mu muryango ndetse na City Radio. Disi Clement yari ku mwanya wa 11 ku rutonde rw'abasore beza hano mu Rwanda, ku rutonde rw'abasore 15 beza hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 10 turasanga Element rero uyu nguyu ni umuproducer uzwi hano mu Rwanda wubatse ibirwi. Uyu producer Element akaba ari n'umuhanzi mu busanzwe, akaba yitwa Robinson Fred Mugisha. Element ku zina nyene ry'akazi agezweho ndetse akomeje kuba ingingo nyamukuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, cyane cyane nyuma y'uko yinjiye muri 1.55 AM. Kuri ubu rero akaba ari no kugerageza gushaka uko yaba agiye gushinga studio yiwe. Uyu musore yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye zagiye zikundwa cyane hano mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange, nawe akaba afite indirimbo ubwiwe ziwe ku giti cye zagiye zikundwa. Rero uyu Element yaje ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'abasore beza hano mu Rwanda, ku rutonde rw'abasore 15 beza hano mu Rwanda. Mwanya wa 9 rero turasanga uwitwa Kimenyi Tito. Umunyarwenya Kimenyi Tito w'imyaka 24 y'amavuko. Uyu nguyu Kimenyi Tito ntabwo afite imyaka 24, ubu afite imyaka 25. Umenyerewe ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri TikTok mu mashusho magufi akiri asekeje. Nawe ari mu basore bagezweho kubera ibikorwa bye ndetse no kuba yarahuje imbaraga na Judy, nawe uri mu bakobwa bagezweho muri iki gihe. Rero uyu Kimenyi Tito, uyu munyarwenya twari tumusanga ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'abasore bakunzwe cyane kandi beza hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga uwitwa Zaba Miss Dore. Turasanga icyamamare muri sinema nyarwanda niyo nkuru Clinton wamamaye nka Zaba Miss Dore. Ari mu basore bakomeje kugarukwaho cyane mu isi y'imyidagaduro, ahanini kubera iby'urukundo rwe na Nkusirinda Nkarinda Priya wamenyekanye cyane ubwo yitabiraga Miss Rwanda mu mwaka 2021. Uyu Zaba Miss Dore rero akaba yaragiye amenyekana mu mafilime agiye atandukanye mu myidagaduro, cyane cyane hano mu Rwanda mu mafilime agiye atandukanye. Akaba afite na studio yiwe yise The Miss Dore itunganya imiziki, akaba yagiye akorera abahanzi batandukanye benshi. Akaba yarakoze hit zigiye zitandukanye iyi studio yiwe, aho twavuga nk'indirimbo zimwe iyi studio yagiye ikorera umuhanzi Konfi muramuzi. Ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'abasore beza kandi bakunzwe hano mu Rwanda turasanga Jojo Breeze. Ntawe utamuzi hano mu Rwanda. Uyu ni umubyinnyi kabuhariwe wubatse izina hano mu Rwanda. Jojo Breeze rero uko twabibabwiraga, uyu yinjiye mu mwuga wo kubyina mu mwaka wa 2017. Uyu nguyu mu basore bagezweho i Kigali kandi bakunzwe cyane cyane n'ab'igitsina gore, dore ko mu myidagaduro yagafashe mu bintu bijyanye no kubyina. Nk'uko nyine twabivuze, akomeje kwigaragaza cyane muri iki gisata cyo kubyina, haba mu ndirimbo agaragaramo z'abahanzi batandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ku mwanya wa 7 rero mu basore beza kandi bakunzwe cyane hano mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2025 twasanze Jojo Breeze. Ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abasore beza kandi bakunzwe cyane hano mu Rwanda, cyane cyane n'ab'igitsina gore, turasanga umuhanzi Christopher Muneza. Uyu Christopher ni umuhanzi kuva kera mu mwaka wa 2011-2012 wakunzwe cyane akiri muto, agakora indirimbo zigiye zitandukanye zigakundwa n'abatari bake, kugeza n'ubu akaba ari umuhanzi ugenda akora ibihangano bishimishije kandi byiza cyane. Uyu musore rero ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abasore bakunzwe hano mu Rwanda kandi beza bakundwa cyane n'ab'igitsina gore. Ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'abasore beza kandi bakunzwe hano mu Rwanda turahasanga Rocky Kirabiranya. Rocky Kirabiranya umusobanuzi w'amafilime, akaba n'umu-YouTuber ukora ibiganiro bigiye bitandukanye cyane byibanda ku bivugwa
imyidagaduro ku isi muri rusange no mu Rwanda ndetse no muri politiki. Uyu nguyu akaba ari umuntu wakunzwe cyane n'ab'ingeri bose, yaba abana bakuru, urubyiruko, abagore, abagabo, abasaza n'abakecuru baramukunda kubera filime zisobanuye atanga, bakaba banamukundira kubera ubwenge bwe n'ubunararibonye akorana mu mwuga we wo gusobanura cyangwa gutanga ibiganiro kuri YouTube, dore ko afite YouTube channel ikomeye cyane kuko ubu ngubu bigize abasubscribers bagera muri 1,100,000. Yes, uyu Roki Kirabiranya rero twamusanze ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'abasore beza kandi bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Yes, ku mwanya wa 4 turasanga umuhanzi Chris Easy. Chris Easy ni umuhanzi watangiye ibintu by'umuziki akiri muto cyane. Kuri ubu ngubu muri umwaka wa 2025 akaba agezweho cyane, dore ko yakoze amahita agiye atandukanye mu myaka yagiye itambuka, aho twababwira nk'indirimbo iheruka bita Samborera, aho twababwira indirimbo yitwa Inana, aho twababwira indirimbo yitwa nyinshi cyane ntabwo twazivuga ngo tuzima. Chris Easy rero akaba ari umusore bakunzwe kandi beza cyane hano mu Rwanda, cyane cyane bakundwa n'ab'igitsina gore. Tukaba twamusangaga ku mwanya wa 4 mu basore beza kandi bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 3 turasanga nde? Ku mwanya wa 3 turasanga umuhanzi The Ben, uwo bita Mugisha Benjamin, izina ry'ubusitari akaba yitwa The Ben. Akaba ari mu basore beza kandi bakunzwe cyane hano mu Rwanda, bakaba bamukundira ko ari umusore uhamye, ufite igihagararo, uteye neza. Uyu mupapa yewe ni umusore, dore ko uyu nguyu yabaye umupapa we yaribarutse, aho yashakanye na Pamela, bakaba bafite umwana w'umukobwa ufite umwaka, tuvugana mu mwaka wa 2025. Rero uyu mupapa akaba ari ku rutonde rw'abasore beza hano mu Rwanda kandi bakundwa n'ab'igitsina gore. Ku mwanya wa 3 uyu The Ben nyine ni umuhanzi yagiye akora indirimbo zitandukanye, kuririmba agenda akora amahita atandukanye. Rero uyu The Ben ari mu basore bakunzwe, akaba ari ku mwanya wa 3. Yes, ku mwanya wa 2 ku rutonde rw'abasore bakunzwe kandi beza cyane hano mu Rwanda turahasanga umunyamakuru, umuhanzi Abandi. Abandi ni umusore mwiza, uteye neza, muremure, ufite igihagararo, useka neza. Abakobwa ngo ibyo ni bimwe mu byo bamukundira. Akaba kandi indirimbo akora akundwa n'abantu bagiye batandukanye, ibyo ngibyo byose akora bikaba bigenda bituma yigarurirwa n'imitima y'abari ndetse n'ab'igitsina gore n'abantu bagiye batandukanye, yaba abagabo n'abagore bose hano mu Rwanda. Rero Abandi twamusangaga ku mwanya wa 2 ku rutonde rw'abasore beza kandi bakunzwe hano mu Rwanda muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Mwakwibaza ngo ku mwanya wa 1 turahasanga nde? Muri top 15 mu basore beza 15 twabagezagaho bakunzwe hano mu Rwanda kandi beza muri uyu mwaka wa 2025. Mwakibaza ku mwanya wa 1 turahasanga nde? Mbere yuko dukomeza ku mwanya wa 1 turabashikaza gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo iki kiganiro cyacu n'ibindi biganiro dukora bijye bigera ku bantu benshi kandi namwe mudufashe kuba twakomeza kugenda dutera imbere kugira ibyo dukora bimenywe n'abantu bose. Rero tutagiye kure, reka tugende ku mwanya wa 1 turebe ngo harinde, hari uwe musore ukunzwe kurusha abandi hano mu Rwanda kandi mwiza. Yes, ku mwanya wa 1 turahasanga abasore bo mu muryango wa nyakubahwa His Excellency Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame. Aba bana babiri biwe rero ni Ivan Cyomoro na Ayani Kagame. Yes, abasore murabazi, dore ko uyu Ayani Kagame abakobwa bagiye bamwigarurira, yigarurira imitima y'abakobwa benshi, dore ko ari mu barinda umukuru w'igihugu, akaba ari mu barinda papa wiwe ari we His Excellency Paul Kagame. Uyu Ayani Kagame akaba ari mu bajepe barinda umukuru w'igihugu. Rero akaba yagiye yigaragaza mu gihe cyo kwiyamamaza no mu matora y'umukuru w'igihugu, aho yarindaga umukuru w'igihugu nyine ari mu ngabo zidasanzwe zirinda umukuru w'igihugu mu mutwe wa CTU. Abakobwa benshi bakagenda bamukunda cyane, bavuga bati mana we. Aho ngo twavuga nk'uwitwa Aisha, aho amarangamutima yamurenze akajya ku mbuga nkoranyambaga avuga ati abandi bahungu bose ni ibinyonyo ewana, avuga ati wampuzana Ayani Kagame. Yes, Ayani Kagame rero umuhungu
umuhungu wa His Excellency Paul Kagame twamusanze ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abasore beza kandi bakunzwe cyane hano mu Rwanda, akaba ari kumwe na mukuru wiwe Ivan Icyomoro nawe akaba ari umusore mwiza cyane muremure ushinguye useka neza ufite amaso meza nyine. Abakobwa benshi bakaba bamukunda cyane cyane ab'igitsina gore nyine bamukondera ubwiza bwiwe n'uburyo yambara n'uburyo atujemo n'uburyo afite discipline. Aba bana bose rero bahize Excellency Paul Kagame, abantu benshi cyane bakaba bahuriza ko kuba babakunda ni abana batuje barezwe bafite ikinyabupfura bicisha bugufi. Mwakoze kudukurikirana, ngende Manzi Decreta. Uru ni urutonde rw'abasore 15 beza kandi bakunzwe hano mu Rwanda muri mwaka wa 2025 twabagezagaho. Mukomeze mubane natwe, turabakunda cyane.